Lokre Diego Malu Karena yang kenal YouTube live streaming televisão Timor Post, semua kalau hau no vai magno e Estádio Municipal que Colidini. At informaito po tira kata ki atas da Liga Batinan 2026 niya no maka agora down tama si grupo B contra Carqueto FC. Taman itu buat cerita tentang bukan pernah informasi jogo no maka lao Estádio Municipal que Colidini, mas itu acompanha na parte ni jogo no maka de down halau. No at informasi itu buat cerita kata de down ne pontos no maka hetang usia equipa de SLB hetang pontos rua inclui dos parte Carqueto ne hetang ponto mamu ia jogo primeira parte. Taman itu buat cerita tentang klienitang, mas itu acompanha na parte e live. Amigos, desculpa malu karena insira kata geraune jogo nebe halau ma kusi no skor pada daun ia primeira parte ne skor nebe makasi acumula si parte ade SLB nya mako skor 2 no Seitan FC ne skor mamu taman itu bocor teknik informasi claro meta acompanha na parte nya no live streaming. Sim, mas
Hmm. Leong, Leong, parti, babak sini. Hah? Kedua tuh, kedua. Nonton yang itu. За скільки лайків? Diego Malcorena kenali ke kelas tim untuk proses kita kampanye tentang status yang PSLD negara ka pedangnya menonton gol dan Malaysia skor saga 3-0 terus Aitan FC ni kita kampanye tentang sifat ada kisira kung pula makaja ia sana ekipa favorit maka tanggulu ia ekipa usi ada di SMP ni. Terima kasih itu sangat atual di Stadion Municipal Kaikoli di Lima. Jogo continua lau.
Ini gimana sih mau tahu guru dia? Untuk saya kartu. Oke, dia kemalu karena yang kenal itu pelajar untuk jantung apa sih dan mak bayar parte segundo dan maka jogo remata equipa usia de SLB de maka recolhe pontos tolo husi Aitan FC nen também malu cerita buat cerita tentang klien itu informasi claro kona ya manan bayar lorong hindane ita si la entrevista para com parte treinador incluímos si a equipa ruane ho mo sirne capital também mai ta acompanha na parte ya jogo de maka si halau paliha parte de mai dia kemarin sih ini mungkin informasi yang bem relatan kita buat cerah ya stadion municipal kayak Kolidili usia no vai Magnus e Felipe bem estúdio televisão de Marcos de Kolidili